أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Biz sizning bilan Imom Navavining 40 hadis kitobini o'qishni davom etamiz. Bugun esa biz 16-hadisni o'qiymiz. Hadisning teksti: An Abi Hurayra radhiyallohu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Bu hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayet edilir. Bir kunni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kişi keldi de soradı. Ya Resulallah, sen mena kengash nasihat bereli dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aşulanma dedi. Bu kişi özünün soravını bir neçe tapkır qabatladı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aşulanma deyip cevap verdi. Bu hadis Bukhari jiyintığında getirilgen. Abu Derda radıyallahu anhu bir günni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına keldi de aytdı. Ya Resulallah, sen mena şunday kengash bir eli, meni cennetke yaqinaytuvchi, cehennemden yirag'aytuvchi amel haqında. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sen aşulanma, hem sen cennetli bulursun dedi. Aşulanu ol her bir kişide bula turgan his duygu. Aşulanmaysa bulup mümkün tugil. Her vakitte da kişi aşulana. Lakin aşu ol kişinin içki hislerinin, duygularının taşıp çıkığı. Din alimleri aşunu iki türge böldüler. Birincisi ruhsat etilgen aşu. Ol şunday aşu ki, qaşan kişi aşulana özünün namusun, malın, dinin, canın saklap kalu için, yaki cebirlengen kişini saklav için, yaklav için, bu ruhsat etilgen aşu buldu. Ruhsat etilmegeni mezmume, ruhsat etilmegen aşu, ol özünü başkalardan yukarı ko'tarib, ikinci bir kişilerin tübensitu, kimsitu için barlıqqa keltirgan aşu. Şu sebeple demek kişi anlarga tiyiş. Aşu ol yani iki türlü bula. Ruhsat etilgeni hem ruhsat etilmegeni. Şundan soň kişi uylarga tiyiş. Aşulanırga mı aşulanmaska mı ekenligin. Aşulangan işrakta kişi bile onun iki türlü zararı var. Birinci kişinin özüne bulgan zararı, ikincisi cemiyetke bulgan zararı. Kişinin özüne bulgan zararı nişli? Aşulangan kişinin yüzü üzgere, kıpkızıl bula, yaki zebzenger bula, appak bula, kan basımı küterile, kinet hareketler yası başlay, tili şalışa, hatta küfür söz eytip taşlarga mümkün. Mene bu kişinin özüne qarata zararı. Şuluk vakitte aşulanışı cemiyetke qarata zararı, bu aşulanı kişilerinin arasını buza, tuğanlık, jipleri üzüle, dostlar tarqala, dostluk tarqala, bir-birisine köre almavşanlık barlıqqa kele, yiragayu. Hem bu elbette körəbiz birisi de kişi için faydalı tugil. Şul sebeple kişi anlarga gerek. Müslüman kişisinin hılkı, ol da bulsa görkemlik, gafu itebilüşenlik, mihirbanlık, rahmetlik, şefkatli bul turunda söz bularga tiyiş.
Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Gimran suresinde haber ite. وَسَارِغُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ غَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ dedi. Allah Teala Gimran suresinin 133. 134. ayetlerinde ayette. Yani sariğu, aşığınız siz. Kaya aşığınız? Allah Teala'nın mağfiretine, Allah Teala'nın gafuruna aşığınız. Allah Teala'nın mağfireti kayşan bula? Kimge bula? Ul da bulsa müttakinlerge bula. Uğiddet lil muttakin, Allah'ın mağfireti va'da kılındı kimlerge? Müttakinlerge. Kimler ul müttakinler? Ellezine yunfikune fisserrai ve derrai. Kimler Allah Teala birgen maldan, nimetten özlerinin malların Allah yoluna sarf iteler. Hem ete kaziminel gayzi, aşuları kilgende aşularını tutup tura alalar. Hem ve gafine ganinnes, hem kişilerini gafu iteler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala bu izgi bendelerini süyedir dedi. Hürmetli din kardeşlerim, Allah Teala'nın aşuğuna ne kitire degende, ol kişilerinin birbirisine aşulanığı, ol Allah Teala'nın aşuğuna da kitire. Şul sebeple aşuğunu buldurmau, anı tudurmau, mümkün kadar şu sebeplerini tudurmau gerek. Aşuğunu çıkara tırgan, aşuğunu kitire tırgan tübendeki sebepler kitirile. Birinci de bulsa urınsız, nigizsiz bahas, urınsız kulu, mesharelev, kimsitu, tekebirlik. Mene şu sıfatlar, şu işler ol aşuğunu kitiretirgan işler. Eğer indi aşuğunu sen aşuğunu tutup tırdın, lakin ıl çıktı aşuğ. Manda isket çürəbiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Leyse şedidun bis surga." Kışlılık ol, kimni de bulsa jinude tugil. Belkim inneme şedidu ellezi yemliku nefsehu gindel gadab. Belkim kışlılık ol, aşuğun kilgende üzünni tutup tura aluda. Üzünni tutup tura aluda. Mene ol kışlılık bilgisi. Demek, eğer aşuğumuz çıktı iken, biz onu bastırırga, biz onu bitirirge tiyişbiz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşuğunu bastıra tırgan tübendeki işlerini takdim etti. Birincisi, ol da bulsa, eğer kişinin aşuğu kelip çıktı iken, ol en birinci kurkem hılıkını iske alırga tiyiş. Kişi aşulanganda nindi yemsiz bula. Kişi aşulanganda nindi naşar hisler kişire. Nindi ona ziyan kitire. Mene şu olun birinci kurkem hılıkını iske alırga tiyiş. Hem gafu ite bilüşlerge vağda kılıngan ecrini iske alırga tiyiş. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kaziminel gayz. Vel gafine ganin nas. Ol aşuları kelgende aşularını tutup dururlar. Hem başkaları gafu ite bilirler degen ayetini iske çırdı. Aşuğu basıldı mı? Basılmadı. Demek ikinci etapga koşabız. Ol da bulsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, aşuğunu bastıra tırgan ikinci iş ol a'uzu bismillah ayttu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: "Ve imme yenzighannaka nazghun mineşşeytani festaghiz billah innehu semi'ul galim." Allah Teala aytti A'raf suresinin 200. ayetinde, eğer sana şeytanın nezzağı ise, şeytanın şu vesvesesi ise, festaghiz billah. Allah Teala'ya sığın. Allah Teala'ya sığın. Dürüstlükte Allah Teala işituşi, biluşi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta:
Мин ике кешенең бер-берсенең якасына тотып, бер-берсенең изүенә тотып бәхәсләшүен күргәннән соң, аларны туктату өчен, аларны айыру өчен әгузедән башка сүз таба алмадым диде. Бу хадис Бухарийда һәм Муслимдә китерелде. Бу икенче эш булды ачуны бастыра торган. Өченчесе ул тагайюрул халя, тора торган халатны үзгәртү диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Иза гадиба ахадакум ва хува qaim falyajlis ва ин захаба ганху al-ghadab ва илля falyattaji" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр берәрегез ачулана икән һәм ул басып торса, утырса, ятсын" диде. Ягъни ачуны бастыру өчен. Дүртенчесе тәркүл калам. Әгәр берәрегез ачулана икән, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, дәшмәсен. Хадистә әйтелә: "Иза гадиба ахадакум фалyaskut", قالها ثلاثا. Әгәр берәрегез ачулана икән, дәшмәсен диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям 3 кабатлады. Бу Абу Даудта китерилде хадис. Инде бишенчесе булай да үтеп карадың, ачуың басылмады. Димәк, менә бу бишенчесе. Уду, тәһарәт алу. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хадисендә әйтте: "Инна гадабу минаш-шайтан ва иннаш-шайтана хулиqa минан-нар, фа иза гадиба ахадакум фальятавадда". Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ашу ул шайтаннан" диде. Шайтан исә уттан яратылган. Шуның өчен әгәр берәрегез ачулана икән, тәһарәт алсын диде. Утны су белән сүндерегез. Менә күрәбез без стадионнарда кешеләр ярсып, шулай итеп кычкырып торалар, анда пожарный машиналар тора. Буларны әгәр шушы билгеләнгән шикләрдән чыксалар, аларга су сиптерәләр дә, аларның шушы шайтан ниләрен, шушы ачуларын, шушынды ярысларын шушы су белән бастырып куялар. Димәк, бу хадис безнең риваят ителде Абу Даудта һәм Әхмәттә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, кабатлап әйтәсем килә, кешенең ачуы бар. Кеше үзенең халатын хисапта, контрольдә тотарга тиеш. Ләкин иң мөһиме ул Аллаһ Тәгаләнең ачуына төшмәү. Аллаһ Тәгаләнең ачуына төшмәү. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең ачуына китерә торган эшләр бар. Ул беренчесе, Аллаһ Тәгалә сине яратучы була торып та башка кешегә, башка бер затка гыйбадәт кылу, Аллаһка ширик китерү, Аллаһ Тәгаләнең әмерләреннән чыгу. Ул да булса Аллаһ Тәгалә ризык бирә торучы, Аллаһ ризыкландыручы була торып, Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтләрен башка бер кешедән сорау. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, дөрестлектә Аллаһ Тәгалә юмарт, Аллаһ Тәгалә бирүче. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләдән сора, Аллаһ Тәгалә үзеннән сораучыларны ярата. Үзеннән сорамаучыларга ачулана диде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт ишекләре ачык. Аллаһ Тәгалә сорагыз ди. Шуның өчен без мөмкинчелек булганда һәр вакытта да Аллаһтан сорарга тиеш. Инде Аллаһтан сорамау ул исә Аллаһ Тәгаләнең ачуына китерә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр баршаларыбызга да үзенең рәхмәтендә булырга насип әйләсә иде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның бу хадисе безне дөньяда һәм ахирәттә бәхетле итә торган сыйфат ачуланмау хакында сөйли. Һәм бездә инде һәрберебез үзебезнең хәлебезне белеп, контрольдә тота белергә тиешбез. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә һәм саклауында булыйк. Аллаһ Тәгалә һәр баршабызга да үзенең рәхмәте белән бер-беребезгә киңәш, насихәт тәшергә насип итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.